Oui, monsieur Donatien, c'est le chef. Chef, tu vas répondre déjà na vile ulituita. Kutuambia que tu vale déjà ma varese ya RDC. Alors, nazani préoccupation yetu enyewe tulikwambiaka ilikuwa c'est par rapport ya nini? C'est par rapport ya paiement enyewe tulipiwa nyuma mwezi ya 3 tulipa mu shizi ma municipal ilikuwa mu le 2 avril, n'est-ce pas? Oui. Alors, unafanya tena aujourd'hui tuna constaté kuko ma paiement ya frais d'émission. Jusque là hatujui ni cause gani yenye kufanya ma frais d'émission yetu tusipate. Alors njoo ile monsieur, ndio préoccupation yetu ile, tunapenda tujue qu'est-ce qu'il y a. Merci beaucoup. Ninasikia ya kwanza mbele na shukuru mugisi muna respecte nionyesha juu muna voila ma varese ya RDC mubyenye nilisema na njoki ya kwanza kwenye mbele mina shukuru juu minaona saa vile mko mnanishikia sana. Okay, kama munaona mie makuta yenu ya kupokea mwezi ya 3 na ile mwezi ya 3 nilikuwa nachunga njo elimination ya RDC. Okay. Njo maana mnaanza kupata makuta mwezi ya 4. Ingekuwa sema RDC wale mwelimine kupokea mwili mwezi ampasho kupokea mwili mwezi. Hapa niko na prepare ni voyage kujikalifia kwa RDC na njoki amana nilimionesha mkwe na mavarese ya RDC mshovala. Na mimi nakuona c'est vrai bien nilisema mnabifata bien nilisema. Awe madame pa unapendeza aone mbele na wewe pale gisi tu huko tena unapendeza sana tena sana frère. Wewe utachukia ekipe yako? Ça va chef? Chef tunakusikia. Ndio unanisikia, hauwezi kuichukia. C'est bon. Chef, yote tuchunge kule kote. Oui. Bitawezekana? Habitawezekana chef. Habitawezekana. Sababu leo nipo na batoto. Mimi ndio baba na ndio mama. Na hii kazi yangu naitegemea sana. Mimi najua vile. Hapana chef. Haitawezekana. Voyage gani uende urudi ndio tupatie makuta yetu. Ndio tutawezekana. Maana yake mimi najua. Maana yake mwa mpende kipenu. Hapana. Wala chef, tunashukuru sana. Ile wenyewe ulipenda tulisikie mchana leo. Ukale najua kile habita fanikaka jamais hakuna ofisi wala hakuna entreprise yenye inaweza supporter ce que vous voulez dire. Cela veut dire quoi monsieur? Chez Boto natona hapa trop ba Kongomani. Na disi wewe comme Kongomani. Alors hakuna entreprise wala ONG yoyote ya Kongo yenye inaweza kufanya vile unafanya pale. C'est impossible. Alors, pour votre respect chef, parce que mimi naona kwa shimu sana, je crois que unataka kuua hii ONG ni wewe. Kama unataka kuiua juu ya kupenda makuta na ambiance ya personnel, famille yetu inataka kulala njala dû à ambiance personnelle, c'est impossible. Monsieur, je ne peux pas cacher quelque chose sous mes dents. Je vais vous dire seulement la vérité. Kama Sheboto tunapenda Congo, donc vile tunapenda Sheboto tunapenda nini Léopard, tunaanza kusoutenir
de façon... Donc, je peux dire quoi? Je ne sais pas pourquoi dire à ces messieurs. N'est-ce pas, le gouvernement supporte déjà la RDC, supporte déjà Léopard, de façon que je crois qu'avec le gouvernement, peut s'organiser quelque chose. Mon moyen, il est pour rabaisser à ma passeport, ma visa. Hein? Dieu a poussé que vous autres, moi, je suis moyen, ma visa, au moins mon prix normal, moins déjà mon niveau nini. Et aux États-Unis, mais chez Bote, chez Bengine, Tabaki, à au Congo, tu nas soutenir, mon crier, tu nas soutenir ma prière. Organisez bien les choses, s'il vous plaît. Non. Si j'ai dit, je te dis. Ok? Kama mimi nasema kitu, il faut mnanishikia. Manake bienye niko nasema ni vya mlumi. Na wao utafikia mpoa kusema waanze kunyonyesha vile. Mwe utabakia huku mko nalalamika tu we. Okay? Pale penye Mungu. Mnadependre na ile ekipe. Na vile benye ninasema njoo paka vile njoo benye mfuata. Mimi namionyesha makuta yenu. Mtakuipata mpaka kukirudia. Basi. Ile paiement ya mwezi wa 3 ili tulipata mu avril, n'est-ce pas? Leo tulipata mu avril. Ni juu tulikuwa tunachunga ile gratification ya RDC. Peut-être tu peux comprendre. Hapana ma frais d'émission yetu, majasho yetu yenyewe tunafanya. Hapana après mwezi wa 4, wa 5, wa 6 tuvumilie. Non. Wewe utapingana na mimi. Wewe utaweza kubishana na mimi. Mimi nakuonyesha. Okay. Comme ça, ile yenyewe nasema. Sawa. Mwende. Naanza kupatia ni wazi. Okay. Waza tena chef. Tutaonana kesho. Okay, mwende. Mtoke mwende. Omwa mnyombee tu juu nimepandisha avion. Mwende na mwe kule mimi mnaanza kunyonisha vitu ni wazi. Mwende. Bonne compréhension ici. Bon voyage.